cứ rìa xây là bỏ lúc nè làng khpua trọ đại bà năm chút rìa xây làng khpua trọ đại lệch sầm náng cứ lệch pram rồi bẹt buồn bà lệch sầm náng cứ lệch pram rồi bẹt buồn chẳng con trai đại cao nơi năm chút rìa xây là bỏ lúc nè làng khpua trọ đại lệch sầm náng pram rồi bẹt buồn po sầm náng po khiếu nâng po lường năm chút lệch sầm náng pram rồi bẹt buồn po sầm náng po khiếu nâng po lường chẳng xôm ai con trai sơ con từng ót đại cao nơi năm chút xôm ai lúc nè comment nơi lệch sầm náng pram rồi bẹt buồn hỏi xe nơi video bỏ lục rú đã lệch pram rồi bẹt buồn bà chẳng lệch sầm náng lệch pram rồi bẹt buồn na con trai ná bà chẳng xôm ai con trai từng ót đại cao nơi năm chút comment lệch pram rồi bẹt buồn hỏi ngày sai ní bởi chẳng hến con trai ai bẹ nơi sầm địa bóng bẹ bà po khiêu hay nâng po lương bàn miền pi po ná chia chùm rớt trong bẹ po khiêu có bán trong bẹ po lương có bàn bà chẳng con trai ná đại công pông tam ban tu sana nâng cả năm chút comment lấy pram rồi bẹt sập buồn ná bà hỏi lệ sầm náng cứ lệ pram rồi bẹt buồn po sầm náng cứ po khiêu nâng po lương chẳng xôm con trai tặng óc comment lệ sầm nang nâng tầng pon chùm mũi con trai đại cao nơi năm chút cứ rìa xây đã bỏ lúc nẹt làng bùa trọt đại chẳng cách ca nghe chùm nuôi chui đố rư mũi có cách ca nghe râu xí rư mũi có chi và cam đã bỏ lúc nẹt xên phải chăm nơi ngày sai ní cứ đầm nại ca tới đòi rồi luôn đầm nại ca tới đòi rồi luôn á bà ca lụ đồ râu xí rư mũi có ca thưa nơi chi và cam một bò xên sầm rạp lục nẹt đại cao nơi năm chút nó cứ rồi lùn lục nẹt lục đặt chiêng muốn lục nẹt miền liệp miền chây chiêng muốn lục nẹt rộng lùi bàn tràn chiêng muốn lục nẹt hên tràn chiêng muốn lục nẹt sờ bãi chất chiêng muốn hai lục nẹt riấy hai lục nẹt có lõ hai lục nẹt có sờ bãi chất chẳng lục nẹt đại cao nơi năm chút xôm lục nẹt sờ bãi chất đầm bay triêm từ tuol dọc này liệp đầm bay triêm từ tuol dọc này sẽ cái đây sọc sẽ cái đây chìm ran triêm từ tuol nơi hên ná nơi ngày sai nè hay bà sân chỉ lục nẹt chỉ nẹt bọc cọp ở bo rọc xi lụa đô rư môi chùm nuôi nhà chi và cam ấy cứ lục nẹt nâng từ tuol bàn nơi liệp chơi hồ trồn mà tràn mền tên sầm mẹp cà ru nơi phải trăm ngày đã bỏ lục nẹt ná chẳng lục nẹt đại cao năm chút ní cứ nâng miền liệp miền cháy nâng hên nâng sọc chùm mớn nâng lùi hồ trô lại sầm mẹp lúc nẹt đại cao nơi năm chút bà chẳng năm chút hên kháng được ngày sai nâng ná chẳng lệch sầm náng cứ lệch phèo mỗi bẹt buồn hai bà sân chia lúc nẹt thưa đầm ná từ ti chất ti ngay ấy tiết ná bà sân chỉ lúc nẹt thưa đầm ná từ căn ti chất ti ngay cứ lúc nẹt rồng men từ tua ban nơiสวัสดิภาพในขนมการធ្វើដំណើរទទួលបានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរណាបងប្អូនណាបាទចឹងលោកអ្នកអញ្ជើញទៅទីចិត្តក៏ដោយជើញទៅទីឆ្ងាយក៏ដោយគឺដំណើររបស់លោកអ្នកពោពេញដោយសុវត្ថិភាពមានសុវត្ថិភាពហើយការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកក៏មាននៅលៀបជ័យក្នុងការធ្វើដំណើរដែរលោកអ្នកគិតថាដំណើរហ្នឹងទៅដើរលេងទេប៉ុន្តែលុយកាក់វាអាចហូរចូលបានឬមួយក៏ការចរចាឬមួយក៏ការពើប្រទះនៅហេងអ្វីផ្សេងណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះបាទបញ្ហាសុខភាពបាទគឺទទួលបាននៅភាពល្អប្រសើរណាសុខភាពគឺមានភាពល្អប្រសើរមានការជានៅជំងឺផ្សេងហើយក៏ការរោគផ្សេងក៏ល្អដែរសុខភាពល្អហើយក៏អ្នកឈឺក៏ជាវិញទៅហើយអ្នកដែលមិនឈឺក៏មិនអីដែរសុខភាពស្អែកសេចក្តីស្នេហាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អក់ល្អឿនណាអត់មានការខ្វាយខ្វល់អត់មានការប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីអីគ្នាទេអញ្ចឹងយើងក៏រីករាយត្រេកអរណាដើម្បីទទួលនៅលៀបដើម្បីទទួលនៅជ័យសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទគឺហេងហើយលៀបជ័យអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលេខសំណាងគឺលេខ584
ហើយពណ៌សំណាងគឺមានពីរពណ៌គឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងចឹងដើម្បីទទួលបាននៅលៀបសំណាងលៀបជ័យទាំងអស់នេះគឺសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ណាបាទកុំភ្លេច comment លេខសំណាងរបស់ខ្លួនគឺលេខ584ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ584ហើយ share វីដេអូនេះផងបន្ទាប់មកទៀតសូមទស្សទាយដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងណាបាទរាសីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺរាសីរោងគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតរោងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ123លេខសំណាងគឺលេខ123ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌ទឹកប្រាក់ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងបាទរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទហើយលេខសំណាងគឺលេខ123ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌ទឹកប្រាក់ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមលោកអ្នក comment លេខ123ហើយជួយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ123ណា comment លេខ123ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ123ហើយពណ៌សំណាងគឺមានពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងស្អែកនេះកូនចៅកើតឆ្នាំរោងកុំភ្លេចបាទcomment នៅលេខសំណាង123ហើយពាក់អាវពណ៌បៃតងទៅเนาะបាទឬមួយក៏ពណ៌ទឹកប្រាក់ដើម្បីយកលៀបយកជ័យដើម្បីយកហេងនៅថ្ងៃស្អែកនេះចឹងថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីណាបាទអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតឬមួយក៏ការងារអីផ្សេងការចរចាការនិយាយកិច្ចការងារសំខាន់ឬមួយក៏ដំណើរការអាជីវកម្មបើកមុខរបរថ្មីឬមួយក៏ចង់ធ្វើអីគឺថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលជោគជ័យគឺជាថ្ងៃមួយដែលល្អគឺជាថ្ងៃមួយដែលមានលៀបមានជ័យបើកលៀបហូរចូលហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់បាទគឺសប្បាយចិត្តហើយរីករាយដើម្បីទទួលយកមកនៅលៀបទទួលយកនៅជ័យទទួលយកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហេងនៅថ្ងៃស្អែកណាបាទនៅថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាគឺមានលៀបមានជ័យគឺហេងទាំងអស់គ្នាឆ្នាំរោងគឺមានលៀបមានជ័យហូរចូលកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីចំនួនជួញដូរអីគឺល្អណាបាទហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយអីទៀតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺទទួលបាននៅភាពល្អប្រសើរណាអត់មានបញ្ហាអីទេគឺលោកអ្នកអាចអញ្ជើញបាននៅក្នុងការធ្វើដំណើរផ្សេងណាទៅចិត្តក៏បានទៅឆ្ងាយក៏បានឆ្លងប្រទេសក៏បានណាបាទឲ្យតែមានលុយជាកប៉ាល់ហោះហើយមានប៉ាសពតទៅហើយកិច្ចការងារអីផ្សេងទៀតបាទការធ្វើដំណើរអីសុវត្ថិភាពលុយកាក់ហូរចូលមានលៀបមានជ័យសុខភាពឆ្នាំរោងអត់អីទេគឺល្អណាប្រសើរអត់ឈឺអត់គ្រុនអត់មានបញ្ហាអីទេណាបាទហើយបើសិនជារឿងស្នេហាវិញឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមណាបាទស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាហើយក៏ល្អុកល្អឿនជាមួយគ្នាដែរអត់មានអីដែលជាការដែលលំបាកអត់មានអីដែលជាការមិនយល់ចិត្តគ្នាអត់មានអីដែលជាការដែលខំថ្មិញដាក់គ្នាពាក់មុខយៈដាក់គ្នាទេណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនេះគឺសប្បាយចិត្តហើយក៏រីករាយដើម្បីទទួលយកនៅលៀបដើម្បីទទួលយកមកនៅជ័យដើម្បីទទួលយកមកនៅហេងសម្រាប់អស់លោកអ្នកណាបាទដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងឆ្នាំរោងគឺរាសីឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាងគឺលេខ123ពណ៌សំណាងគឺបៃតងនិងទឹកប្រាក់ថ្ងៃស្អែកនេះហេងណាកិច្ចការងាររកស៊ីចំនួនជួញដូរកិច្ចការអាជីវកម្មផ្សេងគឺរលូនបាទហើយការងារអីក៏ល្អធ្វើដំណើរអីក៏រីករាយជោគជ័យចម្រើនរុងរឿងណាបាទការងារអីគឺចម្រើនរុងរឿងជោគជ័យស្នេហាផ្អែមល្ហែម
lọc là ơn ấy chẳng từ ná bà chẳng à vậy cứ việc miền phiệp lọ và xa ấy à vậy cứ việc miền phiệp rồi luôn sầm ép lúc nè đại cao đây năm rong nè chẳng năm rong xôm lúc nè comment liệt sầm nang tới cứ mà rồi mà phải bày ná bà po sầm nang po bay tón nâng po tật bạc miền liệp miền cháy hay hên hay có sầm nang lọ hay có chụp chạy đài này ngày sai nì ná bà và tọp mò tiết dương sông tu tia chun đòn côn cháu đại cao nơi năm mà xanh vinh mà đòn bà mà sánh rìa xây là bỏ lúc nè cứ mà sánh rìa xây mật chùm ná mà sánh rìa xây mật chùm mà sánh rìa xây là bỏ lúc nè cứ mật chùm lệch sầm náng cứ lệch bầm buồn rơi mà phải buồn lệch sầm náng cứ lệch bầm buồn rơi mà phải buồn bà chẳng côn trái cả năm mà sánh rìa xây mật chùm hai lệch sầm náng cứ lệch bầm buồn rơi mà phải buồn chẳng xôm côn trái để cả nơi năm mà xanh nắng comment lệch bầm buồn rơi mà phải buồn ná bà comment lệch bầm buồn rơi mà phải buồn hai xe nơi video lục cru mà hai chung đặt lệch bầm buồn rơi mà phải buồn ná comment lệch bầm buồn rơi mà phải buồn xe video lục cru mà hai chung đặt lệch bầm buồn rơi mà phải buồn hai po sầm náng sầm ép lúc nè đại cao nơi năm mà sáng cứ miền pi po cứ po tắc mía hai nâng po khiêu cứ po tắc mía hai nâng po khiêu chẳng lúc nè đại cao ở năm mà xanh ri xây là bao lúc nè mật chùm lệch sầm náng lệch bầm buồn hơi mà phải buồn po sầm náng cứ po tắc mía hai nâng po khiêu po gold and blue chẳng là ông lấy cái thai trắng á con trái mà sáng như đi xây mật chôm chẳng cách ca nghe lụa đô roxy ai chi và cam xên ca thưa ca nghe ná mục chùm nuôi rư muối có ca nghe roxy rư muối có ca nghe ai xên ná bà nè lụa đô nè thưa ca nè chùm nuôi nè business nè mà cha hang nè bục lực nè môn tray nè cam co nè ấy nâng cứ tha rìa xây để bỏ lúc nè cà rốc xì ấy cứ là o bà xa ná hơi miền phiếp rồi luôn hơi có miền phiếp rít chầm rơn hơi có miền phiếp rít riêng hơi có miền phiếp là o bà xa trơn nơi ngày xa ấy nâng sẽ mẹp con trái đại cao nơi năm mà sành hai bệnh dây pika nghe lụa đô ấy nó cứ là o bà thơ pet miền môi miền nhẹ chủng ngư trôi môi trơn đó bà thơ ấy có là o đài chẳng hơi bệnh dây pi ca thơ đầm ná từ ti chất ti ngay ấy tiết sầm mẹp côn trái đại cao nơi năm mà xanh sai ní cứ ọt miền ấy tế ná bà cứ lúc nè ai thưa đầm ná ấy tới đôi rồi lún ná ọt miền thảo ham tạch khát mình ai thưa đầm ná ọt tế cứ sờ bát tập hiệp ná chơi từ bàn thôi đầm nào từ ná từ lệch từ cao từ trường từ bồn từ chật từ ngay ấy tới cho ọt miền pành hà ấy cột nặng rư muối có miền ấy đại chỉ ca reng ste ấy thế ná chẳng lúc nè anh chơi bán sầm ép lúc nè đại cao nơi năm mà san nhừng ca nghe lụa đô roxy chi và cam ấy nó cứ lo pasa ọt miền ấy thế ná ọt miền ấy thế sầm ép lúc nè đại cao nơi năm mà san sốc cặp hiệp ọt là o tế ngày sai ní lúc nè cao năm mà san cứ xôm ai miền ca bị giấy tích chủng pua panh ha sốc cặp hiệp ná cùng pua panh ha sốc cặp hiệp lúc nè cao năm mà san lúc cứ xôm ai con trai bị giặt sốc cặp hiệp bị giặt panh ha sốc cặp hiệp tí bao mình bị giặt tế cứ sốc cặp hiệp bỏ lúc nè chư hời chư vậy chẳng mong năm mà sáng thay xa sốc cặp hiệp tí ná bà thay và xa sốc cặp hiệp tí ngày sai nè bao mình bị giặt tế mình thay tế cứ chư chẳng thay chư ở thay sốc cặp hiệp ná sầm ép con trai đại cao nơi năm mà sáng và tốt mò tiết rương snai ha rương tầm nẹ tầm nông ca nghĩa chỉ muối nẹ crom ở vát chỉ muối nẹ
ធ្វើការជាមួយបងប្អូនជាមួយអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអត់ឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងទេបែរថាគឺអត់មានអីទេទំនាក់ទំនងអីគឺល្អប្រសើរណាទំនាក់ទំនងអីគឺល្អប្រសើរហើយក៏រលូនជោគជ័យដែរប្រយ័ត្នទៅរឿងសុខភាពទេណាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងយើង come back មកវិញយើងត្រឡប់មកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីលោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិត្តខ្ញុំលេខសំណាងគឺលេខ925បាទលេខសំណាងឆ្នាំម្សាញ់គឺលេខ924ហើយពណ៌សំណាងគឺមាន2ពណ៌គឺពណ៌ទឹកមាសហើយនិងពណ៌ខៀវគឺអ្វីថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺមានភាពរលូនច្រើនបាទអត់រលូនតែរឿងសុខភាពទេអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកគួរមានការប្រយ័ត្នរឿងសុខភាពបន្តិចណាបាទគឺថ្ងៃស្អែកប្រយ័ត្នរឿងសុខភាពបន្តិចអញ្ចឹងរឿងអីផ្សេងក្រៅអំពីសុខភាពគឺមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ comment លេខ924 share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ924ណាបាទកូនចៅកើតឆ្នាំម្សាញ់ហើយជូនពរឲ្យហេងជូនពរឲ្យសំណាងល្អជូនពរឲ្យជោគជ័យទៅអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បន្ទាប់មកទៀតចូលដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីណាកូនចៅមិញសួរថាលោកគ្រូឆ្នាំមមីមិនដែរខ្ញុំថាបាច់សួរទេគង់តែដល់ទេណាបាទហើយកូនចៅណាដែលនៅក្នុងការ live របស់លោកគ្រូហ្នឹងគឺសូមជួយផងបើមានកូនចៅណា comment ចូលមកសួរអីជួយឆ្លើយផងថាកុំសួរគឺគង់តែដល់ទេណាមុននឹងក្រោយគង់តែដល់ទេចាំតិចទៅទោះបីសួរក៏មិនអាចដល់បានដែរព្រោះខែឆ្នាំមានលេខរៀងយើងដឹងហើយពីជូតដល់កុលវាមានពីដណ្ដប់ឆ្នាំអញ្ចឹងលេខរៀងពីទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ទី8ទី9ទី10ហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងតចូលមកដល់ឆ្នាំមម៉ែគឺឆ្នាំមម៉ែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតមម៉ែឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ462ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សហើយនឹងពណ៌ទឹកប៊ិចមម៉ែលេខសំណាង462ពណ៌សំណាងពណ៌សនិងពណ៌ទឹកប៊ិចកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមម៉ែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកចង់មានលៀបមានជ័យចង់ហេងសូមលោកអ្នក comment នៅលេខសំណាង462បាទដើម្បីយកលៀបយកជ័យយកភាពសុខសប្បាយសុភមង្គលហេងចឹងពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមម៉ែកូនចៅគឺពណ៌សហើយនឹងពណ៌ទឹកប៊ិចចឹងកូនចៅស្អែកនេះអ្នកកើតឆ្នាំមម៉ែបើសិនជាចង់ហេងចង់មានលៀបមានជ័យកូនចៅពាក់អាវពណ៌សឬពាក់អាវពណ៌ទឹកប៊ិចបាទចឹងឆ្នាំមម៉ែកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏អាជីវកម្មផ្សេងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកកើតឆ្នាំមម៉ែគឺលក់ដាច់ល្អជោគជ័យរីកចម្រើនហើយក៏ហេងដែរណាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងហើយក៏អត់មានអីរាំងស្ទះដែរហើយការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមម៉ែហ្នឹងគឺសុវត្ថិភាពអត់ថាអូទៅណាមិនអោយទៅទេគឺលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅបានបាទហើយសុខភាពមម៉ែស្អែកល្អអត់អីទេសេចក្តីស្នេហាក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមម៉ែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង462ពណ៌សំណាងពណ៌សពណ៌ទឹកប៊ិចកិច្ចការងារផ្សេងគឺរលូនជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្មងណាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមម៉ែទាំងអស់ហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានលៀបសូមឲ្យមានជ័យហើយសូមឲ្យប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីគឺបានសម្រេចដោយបំណងពងប្រាថ្នាណាឆ្នាំមម៉ែបន្ទាប់មកទៀតសូមទូទាយដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំវោករាសីរបស់លោកអ្នកមធ្យមលេខសំណាង958ពណ៌សំណាងពណ៌លឿង
ហើយនឹងពណ៌ខ្មៅពណ៌លឿងហើយនឹងពណ៌ខ្មៅឆ្នាំវករាសីមធ្យមលេខសំណាង958ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងនិងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងកូនចៅណាដែលកើតនៅឆ្នាំវកសូមកូនចៅទាំងអស់ខមមិននៅលេខសំណាងមួយទៅគឺលេខ958ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ខ្មៅស្អែកនេះពាក់អាវពណ៌លឿងឬអាចពាក់អាវពណ៌ខ្មៅទៅណាអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យលោកអ្នកនឹងហេងលោកអ្នកនឹងរកស៊ីមានបានហើយជោគជ័យហើយអញ្ចឹងឆ្នាំវកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺល្អគឺរលូនគឺជោគជ័យអត់មានបញ្ហាអីមករាំងស្ទះទេការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយឆ្នាំវកបើមិនចាំបាច់កុំចេញបើមិនចាំបាច់ទេកុំចេញឬមួយក៏ស្អែកនឹងអត់ត្រូវទៅណាទេនៅផ្ទះបើសិនជាមិនចាំបាច់ទេគួរតែ stay at home full day stay at home full day ទៅនៅផ្ទះឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃទៅមិនបាច់ដើរទៅណាទេឆ្នាំវោកនឹងនៅផ្ទះទៅប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់ទៅទិញម្ហូបញ៉ាំជូនកូនទៅរៀនឬមួយក៏ទៅធ្វើការហ្នឹងទៅបានប៉ុន្តែបើមិនចាំបាច់ទេដេកផ្ទះណាមិនបាច់ទៅណាទេមិនបាច់ទៅណាទេណាបាទសុខភាពល្អប្រសើរអត់មានគ្រុនអត់មានឈឺអត់មានស្ពឹកសពុនអីទេណាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនអត់អីទេណាឆ្នាំនេះនឹងឆ្នាំវោកនឹងណាបាទសុខភាពអីគឺល្អប្រសើរអត់អីទេហើយបើនិយាយពីស្នេហាឆ្នាំវោកគឺមានភាពល្អប្រសើរណាអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអត់មានឆ្លោះអត់មានប្រកែកអត់មានអីទេប្រយ័ត្នតែរឿងធ្វើដំណើរទេណាបាទបន្ទាប់មកទៀតសូមទស្សទាយជូនដល់ឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាង116ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងនិងពណ៌ប្រផេះបាទឆ្នាំរកាលេខសំណាងគឺលេខ611ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាគឺរាសីឡើងខ្ពស់តដែតអញ្ចឹងលេខសំណាងគឺលេខ116គឺលេខ116សូមកូនចៅទាំងអស់ខមមិនលេខ116ហើយនឹង share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ116លេខ116ឆ្នាំរកាណាមិញបើខ្ញុំច្រឡំសុំទោសខ្ញុំលេខសំណាងគឺលេខ116អញ្ចឹងគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាហ្នឹងគឺមានលៀបមានជ័យហេងសុខសប្បាយរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំខ្លាំងណាស់ហើយពណ៌សំណាងគឺមាន2ពណ៌គឺពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងស្អែកនឹងអាចពាក់អាវពណ៌បៃតងអាចពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបានហើយការងាររកស៊ីគឺស្អែកនឹងលុយហូរចូលលក់ដូរដាច់មានភ្ញៀវមានអតិថិជនមានគេគ្រប់គ្រងបាទចំនួនជួញដូរក៏ល្អជោគជ័យចម្រុងចម្រើនលុយកាក់មាសប្រាក់ហូរចូលណាបាទការចរចាកិច្ចការងារស្អីផ្សេងអីក៏ល្អដែរអត់មានបញ្ហាអីទេណាគឺល្អគឺជោគជ័យរីកចម្រើនការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយអីក៏ល្អដែរអត់មានអីទេអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអត់មានអីទេសុខភាពការធ្វើដំណើរនឹងស្នេហាក៏មានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាដែរណាអញ្ចឹងអត់មានអីទេណាបាទអត់មានអីទេអញ្ចឹងជូនពរឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំរកាហ្នឹងល្អជោគជ័យរីកចម្រើនសំប្រកបជោគជ័យបន្ទាប់មកទៀតចូលដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចឆ្នាំចលេខរាសីមធ្យមលេខសំណាង833ពណ៌សំណាងគឺពណ៌មាសហើយនិងពណ៌ស្វាយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរាសីប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ833ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសហើយនឹងពណ៌ស្វាយសូមកូនចៅដែលកើតឆ្នាំចដែលមានរាសីមធ្យមខមមិនលេខ833ហើយពាក់អាវពណ៌ទឹកមាសទៅពាក់អាវពណ៌ស្វាយទៅអានឹងគឺ
lún là nâng cư là ô bà xa ơi chẳng cái ca nghĩa rồi bỏ on lúc nè nơi thay sai ní sự mẹp lúc nè để cao nơi năm chó ca lụa đồ rọc xì ấy cứ mình sơ chia rồi luôn của man tê nhiều ấy sơ miên của man tết bắn tái viêm ấy tê ná vì ngày sai ấy vì đào lên khá tới cũng kịch để trong ban lôi phê bà ngày sai ấy cũng kịch trong ban lôi phê ná vì mình ấy tê sai nâng còn là việc tha nhiều thọp mà rồi việc thẹn sau 80 anh chẳng tới lôi thọp lụa ban mà liên vì này sau 80 mơn anh chẳng tới ná việc thôi khá anh chẳng tới viêm ấy tê bà ọt ấy tế hai bệnh dây pi ria xây ọt ấy bà lụa đô vì yên thôi thôi làm nào ấy về là ó ọt bánh há sọc có phiếp là ó sẽ cái đây snai ha ấy phải em là hai nè cao chăm cho chẳng sở rộp mau vánh nè cao chăm cho bánh ha lụa đô rộp xí ấy khẽ chầm nô lần tích bà ọt ấy tế phần tái lịch sầm náng nhưng không bắn tới bầm bay ở sam bay bà hai po sầm nang po miệt po spy sọc có phiếp là snai ha ấy rong rương lọc là ơn ọt miền ấy tên á chẳng chun po ấy sọc sờ bái chun po ấy chùm ơn rong rương chun po ấy là o bà chẳng lúc nè cao năm chó lệch sầm nang cứ lệch bầm bay ở sam bay chẳng lúc nè không bắn lệch vậy ở sam bay tới xe vịt ô lục cũ đặt lệch vậy ở sam bay tới cứ lệch là hai và to mau tiếp đó lúc nè để cao nơi năm col cứ ria xây là bỏ ở lúc nèឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំកុលអាលេខកូនពៅគេនឹងឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែស្អែកល្អមែនតើឆ្នាំកុលរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង946លេខសំណាងគឺលេខ946ឆ្នាំកុលរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង946ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលសូមឲ្យលោកអ្នកបាទ comment នៅលេខ946ដែលជាលេខលៀបលេខសំណាងដែលជាលេខហេងលេខលៀបលេខជ័យសុខសប្បាយបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយនឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃការងារលក់ដូររកស៊ីអាជីវកម្មជួញដូរអីសពយ៉ាងនោះគឺល្អគឺជោគជ័យរីកចម្រើនមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចូលដុល្លារហូរចូលណាអត់មានបញ្ហាអីទេថ្ងៃស្អែកនេះគឺលុយហូរចូលហើយដុល្លារហូរចូលហើយមាសពេជ្រកែវកងពូតងសូរិកាហូរចូលហើយចឹងសម្រាប់ចិត្តអីទទួលយកនៅលៀបទទួលយកនៅជ័យទៅគឺហេងហើយណាអត់មានបញ្ហាអីទេការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលកូនពៅគេហ្នឹងក៏ទៅចោះទៅណាក៏ទៅបានដែរណាអត់អីទេហើយបើនិយាយពីសុខភាពល្អសេចក្តីស្នេហាផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាបាទអញ្ចឹងជោគជ័យរីកចម្រើនសំណាងល្អហេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលកូនពៅគេលេខសំណាងគឺលេខ946ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយនឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃថ្ងៃស្អែកគឺមានលៀបមានជ័យហូរចូលណាអ្នកកើតឆ្នាំកុលអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ណាសូមលើកដៃ10នេះម្រាមដៃ10នេះប្រណំបួងសួងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់មានលៀបមានជ័យសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ហេងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីបានដូចបំណងជាពិសេសឲ្យមានលុយហូរចូលជាពិសេសឲ្យមានដុល្លារហូរចូលជាពិសេសឲ្យមានមាសពេជ្រកែវកងហូរចូលជាពិសេសឲ្យមាននៅភ័ព្វសំណាងឲ្យមាននៅហេងគ្រប់យ៉ាងហូរចូលណាអញ្ចឹងលេខសំណាងយើងមានគ្រប់គ្នាយើងខមមិនទៅពណ៌សំណាងយើងមានគ្រប់គ្នាយើងពាក់ខោអាវទៅគឺយើងល្អហើយស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមឲ្យគេងលក់សុបិនល្អហើយសូមឲ្យដំណើរកំសាន្តរបស់លោកអ្នកឲ្យជួបតែនឹងភាពគេថាសុវត្ថិភាពសบายរីករាយហើយលោកគ្រូមហាជុំគឺអត់ទៅណាទេនៅអង្គុយចាំកូនចៅមកជួបដដែលនឹងឃើញបានទៅណាទេស្អែកណាត់កូនចៅច្រើនមែនតើ
อดบานเตานาเต้คือเนื้อจูบโกนเสือเตียดนะบ่าจังไซเนี่ยนายจังจูบมาจูบเมาบ่า